Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekedar tes fokus. Oh jamaah, maklum pula kayak bagian tahu. Salah sampai lagi na dodo, stolong lagi na dodo, apalagi dekat teh. Sekali pak jamaah, ada kariba. Alhamdulillah. Ini maklum ini situasi kamaya. Ada kan berulai bantuan lapas Ikat di Indonesia, dua garita. Punna ji puru dudu ki, edodong ki. Punna basur dudu, tak dodong ki. Ya minta Indonesia garin nama. Makanya wajar punna lebat tau lapas sikete erkitindro. Karena sana bateta caman. Gampang 5 bala ni pasengkai, 5 ni pacamay. Kanuk tak atau Palestina. Jadi ya minyo na ni maklumi. Ini masa-masa lebaran, jam-jam si kaman ne memang si paangamamin ne tindro-tindroan ikatin ni minicini ane panceta mana nyonan kita do baso-baso rosigede paparang ni batuan din ni mempo-mempo kanan den ukamay pasi balak-balasan repak yang tu mempo-mempo nelangan singi auli amu komemar ikan tesi naraping kam matawa si mempo kutuk itu mempo auli mo komemar kan tesi kam makututun tawa waktu nampakat tentu pacara maya tenatu nising kana apala di pao pun nakadira jam masa na laikat telaki ugi may paranan rin kung maisilang tidak mungkin to no nadete na mo nising kana nalani kiyo. Jadi kate pacara maya sanatun ranu tapun batu kita loy kaman tahu. Betul? Makanya mudah-mudahan kabatuan ningirangi panyaliori di bija pamanakan ya ka nabogoy andin nur as mita. Pertama-tama ku ajak ngasih kiro sama-sama angkanangi alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan dipakabiasa pampalicit dari karenta, pamuji dari Allah Ta'ala, nanukun ria tinta, karena tinamantung karay pantarangan Allah Ta'ala. Nasabab manang tu pampalice, pun nasalah tampak, kasinto ningirang kapanraka. Papasan totua, jik dekalagi nak bagi mamu, mingka punatiay mo pasulungan na pasulong, itayang ikapanraka. Makanya ngapa nagasim mereka na banjiri karena tiami pasulungan aja dengan pasulungi antama berdisiring antama ribala nabi bibindringan nautungi itu pobala kan dikana mau banjir padahal pun aja ini tak boleh dicatat kaparan lu diri je gak pernah salah tahu bagi je dengan kirang toi kapan kapatonji pampalice anu sana gak gana pampalice mingka pun agam salah tahu pampalice aku le tongin manra kapun na tahu tak cocok ni palece na bagap ni palece bahaya. Ngapa nak apa Pak Ustaz? Karena juga religi-religi yang dijaga. Kapun na niya tahu na tahu juga religi-religi ya. Gas singan na sa wala na pakulle-kulle. Ano tanah kulle? Napa kulle-kulle. Nah pasti ni pun rupa tahu na no tena na kulle na pakulle-kulle kita ay cepat-cepat na pasti kapatra. Dapat. Kaya jamaah pun dalam palece ni pamayron rikarah. Benar ni apa leci ki putih ring mari karah. Jadi kata ya tau munyo ulang-ulangi alhamdulillah.
Kana ruana sallam barisallang hari Nabi ta Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Sama-sama ki sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan tak rapi na di langit tujuh lunjuna salam barisalat dari Nabi ta. Jadi nanti terima bajik karai ngana salata. Tak rapi mari Nabi ta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najari panjung ketimungan maluar dari akhirat kuling pasamaan lagi kuling memberi puamatnya ni kana surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kutu runjangan. Saya start ceramah kurang 5 menit. Kurang 8 menit, jam setengah 10 di jamku. Biasanya deteksi kamu di mana mak ceramah. Ane nampilan dimulai. Karena notak kulitong ini nih wadah sampai situasi ya. Kaman erugi ceramah katina nasa salong. Makanya kena jago selalu dulu nilai ceramah ya. Sampulan dua. Iya. Karena erot tentang jari mama, erot ku jalan jari, kena kelan cerita. Jadi kamarnya jadi bagian ku janji kita ceramah angin kutia. Kila ngerti? Nah, kita ceramah angin kutia. Sampan selalu nampak tiang, saloi. Sampan titri katia, titri mari tahu. Kamu nekat kalau gue bilang ngeri tolong. Kita itu segini rawa. Sesajagi. Makanya pertama punani nawan-nawen ni almarhumah anu lolo dudu murunan ni Nur Asmita 28 tahun. Anu apiring bagi ruano murukku. Mika pun na aja lah dibicara. Cucu disumpah kanana karisute karena tiada tujuan yang tuna mile-mile di kanai aja lah karena ne Nur Asmita nih kuno rombol sagan 7 tahun umurunan ne kan lulusan na dulu gasin na dibicara gagasing-gasingan na tahu apalagi kulang ngere anjari staf di Balagari kan betul di Balagari kan sana sekali jai na pembelajaran kulinian dari kejadian apa? Yang ini lagu bahas. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian yang dialami oleh Nur Asmita ini? Mungkin ini pembahasan saya malam ini. Nah, pertama, anda ini maki sadar angkana anjo padeng akulea anggasingi ki punagaringi akule antahang itamatenta akule pabatu ikamateyanta tena marai karai kasih kamang pikiran tak pernah garing ki sangin nikana bago balagaring kasih kamati salatnya mau garing nak aku tidak balagaring kasih kamati karena di pikiran tak keyakinan tak karena pernah main ki balagaring mari ki garing tidak ki mati ternyata pembelajaran lompok tonjol di balagaring apa yang jam ternyata modern berarti keyakinan ngari karai ngaparal lu digajiki lapatan tiga rintas sehatta lapatan ditalla sak mateta tena nyamarain karai punapain ni atana Allah taala akul lapanggo kang inyo kamaya tiay tiap patan tu tapi ia ajari panyambu jibatur yang Allah taala. Oh jamaah pembelajaran makarua rika jariangan kita tahu Nur Asmita ne moderangi karena melahirkan. Dan pada akhirnya almarhum meninggal, anak nalasukan ngamoteran tuh. Puna ni nawan-nawan ni kajarian apilajar makikatin ni kana yang anak untuk anguprani tuh. Angkana tenan tu nagahampan rotun nila suka. Bukti namin pamati susana julas susiriahan. Anu kalakuang umur jo amma kanang pagkuli salama. Batal lagi itu. Nyumi punania anak-anak patotoai ritotoana. Punania anak-anak tak kalupar ritotoana. Punania anak-anak seke-seke ritotoana. Anya mengurangi. Kanyawanan tumano jari taruhan rotunu lasu.
Betul? Itu Rosmita. Kan melahirkan seorang anak. Patu aja lah. Nyenak kurangi papasan na nenekku na kana na kanak Supardi reko. Di kana jay pardi. We na pardi. Coba tak kalau bermak na nakikini gitu na lasukan. Rawang bangkeng dari kalipong suali. Kane batu sila kaya tak lepo sungasi ruang. Nampun narawang asi muro bangkeng na mak na kan ditambungi mami kali bangkal. Aja mina kutia kamanak kenyang kana lang ngewar yang makku deh. Gara-gara nak kena teno ku jadi polisi, Pak. Gara-gara apa nih? Gara-gara teno ku jadi tentara anjir. Saya punya cita-cita mau jadi polisi, jadi tentara. Ku jagain di fisikku. Pasangin na kamu-kamu ni ku namagang polisi anu salah sige di hormagang ngita ori nak kena polisi asli ya. Kajai polisi kapolsi yang gipaku ji. Anu datul dudu. Na tentara na sang salang ganggu na ya sare lulus. Naku dapat tinggi-tinggi anu lah kartonan yang tinggi ya. Enggak, kebodiku, Pak. Aku kan nonton landat karena Itu ah. tinggal alhamdulillah kan dan nilote aku jadi polisi tidak tunggu jadi tentara. Katanya aku lulus tuh. Tarik kali. Ini katanya tak kira rumah kali. Ngapa nanti lagi lulus Pak Ustaz? Karena tidak nonton konduktor. Hah? Ada pertanyaan, ngapa nanti lagi konduktor? Nah cita-cita tak? Entah mama disumpah jawaban. Tena narila magkubun na kumbila dia. Nahalamnya. Te mo ko jari polisi na, te mo ko jari tantara, ruwa jo ko sari batang, nabilo ko tuga sa bilo, nikirim mate, mandrin ni tenujini, kagaring at tanutua mo. Ay, nyo. Upikir, kung najama-jamang kondan ng pangmakulo ko pa rin sinyawan. Ano tinuto niya marakana. Ito ko pasinga, gara gaji tantara, gaji polisi na pagkasa na makon. Pwede ka nganton, tiyan nagugapit cita-cita ko sa langay makurinaki. Kanto dalay ka barak ka gajito dyan. Alhamdulillah. Wala nga ngangin makko kanan na nandiyo niya manyamang konan. Kamakaman ni barak ka to dyan. Tiyan ko jari tantara, tiyan ko jari polisi. May katamari ang gapang pulog tantara. Katamari ang gapang pulog polisi. Tingyan ngayon pa yung gugapay ba't dari tantara yung nagkarama na gajinan yung tantara yan. Tantara yan ni gaji tapat juta sibulang yung horma. Ako na rin nabaga ka kano siya sa horma dyan Tena ni horma ni kandat to. Apa niya juta? Nagkacharama tas si Jam ni horma dyan po. Kulang mo yung gajina. Parang takan nyo pa. Diyos, maging yung pikir po nang makan to ni bagalahan. Biridek, tayo ko kachapa po na dali dyan. Mika po na mat nanu padri si nyawa na te. Mugang tidudu galay no hiba. Kamana dyan no taparak ka. Mana tinggi pangkat, tinggi puang tak parak. Ante ka malaparak ka pun aja dek sa masalah jadi nung kosi. Betul? Tinggi pangkat nu sa kasus jadi udah leka. Betul tidak? Betul. Karena tena barang ka. Ridullah biridu wali. Sukhtullah bisukhtu wali. Pero ki barakat tala sata rela pa. Nerelay rela na pala ta'ala tapi susah gilanggap rela na la ta'ala berarti na narelay gitu Tuhan. Jadi nyo pikirin lang datang tantara na panikiring at may perbatasan atau timur-timur nampati na narela to Tuhan boleh kaji borok puna tawa peloro alay mayat ko mami motor anyo ko naman rin ano mati tasangi ka ane ko mati sahi siya ka mati namin man narela ng pag-upaparang jay ko naman nanti mo totohan tak rela na makanya minggu kana bak pilajar lo pun kawana kay galalo ko may kanin manuno ratiangang kicini ka makamanenana ka di pero lang nga ingagaran ng mana kenapa bikyo mana gagaran niya ache apa sih ache tolong tante na tawagin niya ache pendidikan na inaikan yung kiyo ko kanina karen pantarangan ng latak karen no betul? Keren yung kiyo ko che kana sa ako may iya ma kaya ma na ko puna naliban na di chimo HP na pero di ka mo sa na lang rin pantarangan na sa ran HP na kapun na HP na sa rama na lagi na nasa pa palaria may ngali HP na lingo-lingo ni napapuna ma na cute naman to na lang rin ya chito mo lo eh bukan apa tuh kaulan ni sini salang kung natutuan mo baka pakaman niya
Betul, jamaah? Betul. Oh jamaah pamaragayin na totoo ya di. Mulai dicadi na paragay mata. Sanggit na loko. Ano din ang tanto kulita ka paragay totoo at ang gina mudirang muna kapag batin ang maragay totoo at tunta jadi. Rul. Kibayang kami tunta na bababa manggi ano tanggap pag kinromata. Babak na si sago. Live. Todi nga. Apa na tatin reyang mapuna bamanggi kan teman to ta sila matana. Ano na ka na mamang to yang makadi ako leman to kare di pasabi mo mainat mo bambang anak putih ya mo kan. Pingkan utak pula na pasabi yung mama ko ron naman tarintigin anya gay rotun ta bamba. Itili gilang ko na ang mata sa bambang pa di duro ko nito ah. Bela duro diyan tali-talipong halo. Ngapi mi makko. Bambang oh kodong. Kodong na pato ko bato. Riolong mano te na sa inyo ko na tuan na bambang ko. Bambang ma oh kodong te. May manto ko na kalawin nai. Na puro sunaw. Betul tidak? Betul. Ini mi mata. Patelong ko na la ilaha illallah. Iya minyapunan ni kiyo sakrono, tekorong. May korong na, tekorong. Pilima mi tekorong. Tekorong, pilima. Ratun no jadi, nampay ko kiya, at liba mi mano. Kalabakan ka na pingak pa makukiya, natin na nagyugiya mano. Nampay si kalingin, mana po ko ngapi na po yan, coba ngaruh ko karena jamang, napapingak pa pakukiya, napariba mano, kano mana, na ulun mula singasin tayo. Pikir ini. Tinggal mano sini kini. Napa pakukiya si kalingin, riba, pipingan ang palapot. Kami na po ko coba. Napa kolong po na pilih mau sakurong, tegorong. Anak-anak apa kau tuh bawa cek kamu lo. Ten aja cek. Lagi nanu kasi mo man. Ten aja. Ya cuy ya. Alis saya pikirin yo. Wah, laki kasih tuling nggak punanya. Ini anak-anak kamu jadi tutuan din di. Kau ingat kau misalnya kau tululuan dikta. Otomatis anjing kamu jadi takut pelajar ajar yang mama. Betul? Kapan bela beriam manu, tenatun nusi, kan nanti kamajaran tahun jadi mama. Ba, nania anak-anak tolol gak padora keriam mana, upah memang kesita na cini ki zaman nama, tali pakoto na cini ki apa tu minaja mamak kuripalo, tenanero apilajar kan kamu bicara to daw. Iya nu gampang matoa. Nang pamatoang kuro-kuro. Kumuro. Tiada mak mi nyar ko ya minta saya matuan bi nyar ko. Mintu tolong, mintu tompa lang. Kumuro. Tari. Jadi tiada mak nu ngambak ko mak na tawa. Tawang. Apa ta kam makao karwan ko to lolo ya panabasa limano ka kunangan ko. Ya. Kutu. Kaya nga mak giyo. Ama nu patalak mak nu bisa panganrano. Dari apa na simbat maribalan matuan mo? Kadatan ko ja pajaban na mintu ako. Ay, kapajaban ka jadi pembantu na. Ya. Nataw kampung nyo. Jodoh, lele. Taw kampung to chay tajang na jinigi bila. Resolusi na jini maya. Ya. Coy. Ori ko patala baji tawadawan. Weh, na je pulok matuan. Kaya mantut te pagari na kung nasasangka. Taw aja nga. Kaya jinjir na chinit totoo kampung. Wah, jangan sekali. Kate kamu nunggu sing lambat duduk pun ada tulolo HP yung butuh. Mana kyo mano tano sile? Nauzubillahi min zalik. Menjauhi kana. Kau baik sama orang tuamu, hidupmu berkah. Yakin? Ini. Dorako kurito toa, lokak kurito toa, silakan Allah sakta. Ini bukti na ni. Erton jelas su anak ni nur asmiyati ko. Erton jelas pas su anak na salama. Katanya zaman-zaman ringan ngamakan. Kurang lagi 40 urang cak ditap rambut. Yang itu tahu beruan lebak mana tapi dasar tanjak di kana mau gaganan gitu boleh lebak mana ya apa tak gak tak kayak puncak itu. Ini kimi. Ini kana mau tas simbaran, katanya tas simbarannya. Kayak puncaknya lain apa. Karena nampak mesin silologi nyurah lebak kata punya sangkina 40-an. Anu bat tanah. Anak cuma nawan-nawan nyoba pendek mana kan? Syukur tuh
ngari karay nga katemo ko dyan mahini. Dan si mama ko gana ako, karay mo pag kulihin na ako. Kulit dyan mura. Kaya hindi nyo manyamang palintenan yung kutang mong inyong mana ka. Uy, katera sa langit tayo na isda nga mati ba? Kami mo na niya pura-pura ni kamamal na nahin man. Oo, kuha na tayo mga marandudo. Tayo mo dyan tera sa. Kaya na nabili mami mana. Ito ba? Yaman-yaman ba tala eh. Ito na. Ikaw nyo nagkamawa caritaan ko tayo. Ika na sa ingam maamba. Di ba? Pagkabuhin ko doon. Kasi ka ako din nagsiya papa kasi. Nakanapanturati siya naman yun. Nasa ingam mo dyan. Hindi na papa. Ito, papa iya. Tapos kayak Kan na doon, nandiyarin mana, manok natin ang bapa. Kaya may lang, manok natin ang bapa. Dari bapa, boing.